Ka jingbom biang ka umbam umdi bapet da katanat PHE nadu bapentre ya ka skim JJM. Kalapoi ka jingut ki pajba siya kinong yalam ka Neutrap Integrated Territorial Organization Riboy District Unit. Bantuklar lem ya kani ka jing jong ki pajba. Ketika seng hapo ka jing yalam uba ban Karnayor kumu presiden. Harengkat uba kini nongrum kumu sekretari. Kilalet ban jurib dalaki kmat hakasnong umtrau dong umlaran. Ban lap ya ka jing shisha. Ketika skim umbam kalakot syaka arklur tingka, Henry la syam bawat la kakam la pendap lut, penban ketenat PHE kam syam lala satya, ban syakri kumba ki pajba ki aukmi lenti, bat kimat ya kajing terkong Kahito kalau ong bakatenat PHE kam day satya ban pelaj pisa syau kontraktor jong ketika skim ha ketika shnong, lada omla ban syakri hok la kakam, bat shen ansa lej kendo bat kibor ki bakam halor, bakin tuklar ya kenika jingbom seiso karkum ay syaki long yeng ha ketika shnong. Nina kaliang kaseng hito mentang sungi nilawan inspek ni yakani kajaka balatan na menta kadong umoren blok 2 hapo umtro ba nakaliang ko office ha kum kani kajaka menta tangka umro omdon kum syaba kin sina yakani kilawan sywa kilahap sywa ban inspection nakaliang ko office henry menta katalong ka bomdon ko wat nakani kapor menta kapor selam henry ka kamdon te kumno akan puy ka syupo ka tangki ka banbu ban supply sipo kayeng tekani ka along kata ka jingpenut put ya kapisa jong upai ba ka jingpenut na eka ya kapisa ka balamang surka lamang da ka surkar kani ka jing bu ka bala syongdor daka hapo arkrur na manta ka jing sina ya kani ka telong andre ya kani ka dong menta dakum kani ka jing sina yo iba menta kadon hangni kalong dakum ni abang ilalap ya ka ngilawan jurip kumni ngilalap ba kajing tray kalong kum kani na kaliang ka office ru kam di ban pelaj ya kabil bat na kat ba ka kampat poi na kani ka skim GGM haman la kitluye kat kum ki kot kisla ki ba ngiyo na po office habai dei ba kani ka skim GGM hapo ka sim division ngilap sibun ki jingduna lada nginti bina andre na bata ka jing mentoy jong pajba lada ka pajba ki yo hop sisa ya ka Kumut ngim dadon daw bangin ya wat daw andre tang ban mentoy rupai ba ngihun lada kalong ha kono nor komro kat kum ga kibubun gi jaka ngilap ba don ki kumban te ki pai mo nang ne na po kane ga TP treatment plan te nang ne ha ka estimate don gi ba ki tho da prapom bat nrupsan ban yai nang ne sadu sapo water reservoir Saki saka tangki badon hapo ki dong gasnong kanang bagi paiba kin yo pahu ya ko katkum ka jingdon kam jongkiendre katkum ka jinglap jengi sem la le kum taru ya kita ki jingtre ki don ki bagi sule ki aino da u sin sisteng dan u RNC upai ke ya kum kine rongin sapin sisa nang ni sekmat min persanghi ban sim khia ya kan ka kam hapedi bagi skim JJM nang bagi paiba hi kin yo ki jing mentoy ka ba pura kapa dihok na banta ka jungki kumba la sanction namar ba hadu mentahi ni iba kane ka skim ya mentahi ni iba la supen serwa kai ya kapisa lada kalong kum kane hakane ka jaka ni ka kila sna ya ketika sus klaim ka hakano kanong rim ki sna ya ka sus hakano kanong rim ki wan banjurip haswa bakin sna kata lada umdon kasus balin sisna kaya kane kat kane ka jinglut hang ne kam der bakai hakan no kanong rim ba kim da pek lanek mi punya swa